Now, because just on this document, it looks like a property of Bakgatla, where hunting happens. Someone is given permission to hunt, but the proceeds of that are not directed to a Bakgatla account. They seem to be directed to an individual's account, Bakgatsu P. Just on that, forget that you don't know anything else about it, just on these documents, it seems that monies of the tribe or community are diverted to personal bank accounts. That's what it looks like. What do you say? Do you agree it looks like that? Yes, I do agree. Kgosi a re o dumalana le se se tlhagiswang ke modulasetulo gore go a bonagala gore go na le madi a mang a na tshwanetse gore a tsene mo accountong ya Bakgatla, mme fela madi ao a tsenywa mo dikgetseng kgotsa mo di-accountong tsa bangwe jaaka mo tokomaneng e a go tlhagelelang gore madi a duetsweng fa go ne go na le mongwe o ne a tshwanetse gore a letlelele go tsoma ko polaseng e ya Dwarsberg. Madi otlhe a motho a duetsweng ka tsela e bene ba mo bolelela ka ona gore impala e tla nna bokae ya tshadi ya e tona e ke bokae jalo jalo. Madi otlhe a duetsweng a duetswe mo accountong ya mongwe go tlhalosang gore ke Bakgatsu P. Kgosi a re wa dumela gore go a bonagala fa go totobetse gore go na le madi a tshwanetse gore a tsene mo accountong ya Bakgatla, mme fela ga a isiwe mo accountong ya Bakgatla ya morafe, a tsena mo kgetseng ya mongwe. And in the absence of an explanation by the traditional council that they approved this, and the reason that they gave such approval, in the absence of that, it's fair to draw the conclusion that monies of the tribe are in fact taken by private individuals for their benefit to the exclusion of the tribe, at least this. I'm not making it broader than that. I'm saying this lends to that conclusion, right? That is correct. A reng go jalo wa dumela gore ka se re se leng fa pele ga commission ka tokomane se sa bontsha re sa bui ka tse ding ka se se leng fa gompieno fa pele gagwe sa bontsha gore go na le madi a Bakgatla a tsewang a tsenwa mo dikgetseng tsa batho.